I pozdrav svima ljudi, ja sam Jokiša, danas snimamo na Delta Jailbreak. Provjera mikrofona, mikrofon imaš. Dobro, imaš i ti, igramo se, aj ovako. Gunroom neka čuva vodka. Tišinu teroristima, ja sam samo kaško trenić, evo je ko ne ide u kave skill. Provjeri ko beži ubiti ih. Ko beži kill. Stanite ramu uz ramu kavezu 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bi se ako nisu kavezu. Stanite ramu uz rame. Aj ovako igramo se prve i posljedne reakcije za kill, posljedna reakcija na plavi stol. Posljedna reakcija na crni stol. Tišina, posljedna reakcija na crni stol. 5, 4, 3. Ubijao me. Posljedna reakcija na crveni stol. Pa ko te grabao? Ko te grabao? Ne igram sliče ničega, pratite me. Stanite ramu uz rame, zavedite se. 5, 4, 3, 2, 0. Ne pričajte o teroristima, nemojte pričati o teroristima, posao meni ne čuju zbog vas. Igrat će Joy, stani ovdje, 20 Joy stani ovdje. Ne pričaj na mikrofon. Legend od 20 stani sa druge strane, igraš protiv Joya. Vi se zavedite, vas dvojica. Nemoj to da radiš. Aj ovako. Krećete na zvono, nema... Tačno ima... Čekaj, smiješ da koristiš multi-jump, smiješ da koristiš gravitaciju, ne treba. Ali moraš... Da, ne smiješ da proskačeš, ajde tamo. Ne treba uopšte da prodajete ništa. Mada moja preporuka je da ne koristite gravitaciju jer ćete sporije doći. Pa ne znam, ti lepo kažem. Krećete na zvono. Smete, palite koliko puta želite. Joey, zašto vređaš roditelje ljudima? Zašto vređaš majku? Sram. Ajde, Legend, stani vamo, ti si prošao, stani vamo. Vamo, stani i zavedi se, ne možeš se mrdaš. Vas dvojica dovedite se, stanite, svako na jedno polje. Isto su pravila, sve isto, krećete na zvono, ko prvi stigne preživljava. Ja sam ti ovaj preko da ne koristiš gravitaciju jer ćeš žabe sporije ćeš doći. Aj ništa, stanite vas dvojica da vidimo što ćete moći video igrati, ajde ovako. Buraz, sve prijeve što imaš šta god već da imaš čete dole pa pričaj na četu, nemoj da me ometaš dok ne ređujem. Ajde ovako. Tišinu teroristima, ajde ovako, čim otvorim ovo krećete, ne smijete da koristite speed i super vipa ili spum od meni, ne smijete ništa da koristite, ko prvi stigne preživljava. Zamolio bih CT da ne smetate na bilo koji način. Op. Ajde ovako, ne igramo se ničega, pratite me vamo, i Friday. Uđite u ovo. Nije fair prema ljudima koji nemaju čekići i te zebanci. Uđite unutra. Zavedite se. Ko se nije zavadio kill? Rekao sam. Op, nije. Ajde, stanite na ovo crno polje, nemoj da se zjebavaš, stanite na to crno polje.
Sad mu kaže, igramo se, sad mu kaže odvadi se, sad mu kaže stanite na to crno polje. E pa sad se igramo, sad mu kaže, slušaj malo bolje. Rekao sam ne igram više ničega, igramo se, sad mu kaže odvadi se, sad kaže stanite na to crno, da li ti sad jasno, jasno ti je. E, pošto si toliko pametao, brate, sad si umro. Ajde ovako, niko ne mora da čuva gun room, samo ćutite preko mene, nemojte pričati. Ajde, ja se samo kažeš kao trening ćelije, svi se zavedite na krevetu, imate za to 10 sekundi. Na tom kauču se zavedite, ajde. Da se zavedite na kauču. Dobro, ko nije... Centik ne pričaj teroristima. Ti čuti, nemoj da pričaš na mikrofonu u CT-u. Pa da čuti je ušao, eto zašto je ušao. Ajde ovako, ne igramo s ničega, odvedi se i stanite ramo uz rame na kauču. Stanite ramo uz rame na kauču, 5, 4, 3, 2, 1, ne igra s ničega, odvedi se, stanite na kauču ramo uz rame. Dove stanite, imate 5 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1. Pomerite se vamo. Ne mogu si da stanu, dobro, zavedi se tu, zavedi se. Ubit ćemo samo jednog, igramo se prvi posljedna cilj za kill, posljedna cilj stavi kostim patka. Posljedna cilj stavi kostim patka. Patak, ajde. Igramo se prvi posljedna cilj, znači patak nije odvedite se, znači možda uzmeš patka bar. Ne igramo s više ničega, odvedi se i pratite me, idemo. Ne, ko bude promenio patka dobije kill. Šta radim? Pa evo vidiš naređujem ovim ljudima ovdje, eto što radim. Čim zazvonim odmah se odveđujete, nema, to je automatski. Evo. Ajde, dođite vamo, odvedi se, stanite na polja. Čim zazvonim, okrećete se i pucate. Bravo majstore, ajde. 3D dođite vamo. 3D i oni koji nisu i koji jesu na spisku neka dođu vamo. Ovaj stanite svako na jednu stranu. Neka svako stane na jednu stranu. Ko sad bude... Čuti, nemoj da pričaš teroristima. Ko sad bude stao ko sad bude uzeo Čekić dobija kill. Legend stani ovdje, imaš 5 sekundi, 5, 4, 3. Pa bude li ga koristio, ili to ili bombe dobija kill. Krećete čim uključen box. Nema Čekića, nema ničega, neko od vas uzeo Čekić možda, nije, to se reći. Ajde kreni. Nema timovanja, ko se timuje dobije kill, ko izađe iz ringa. Tišina bre, nemoj da pričaš, ko izađe iz ringa dobije kill. Ništa ljudi, ovaj posljednja runda za ovu mapu, tako da tu ćemo jel te malo da, šta ja znam, da malo tu rumbačemo po free dayu. Šta ja znam više, kad se završi jel te free day završava se i snimanje. Tako da pozdravimo ceo server, pozdrav za NoFair, pozdrav za Mr. Bugi, pozdrav za Vaniš, pozdrav za Splinter, pozdrav za Neda Official, pozdrav za Snake, pozdrav za Brzo Vuk Markeš, pozdrav za Kum Inspektor, pozdrav za Hightex, pozdrav za GG, pozdrav za Stefa, pozdrav za Ema, pozdrav za Vaka, pozdrav za Fury, pozdrav za Legend, pozdrav za Kalaš Nosim, pozdrav za Joy, pozdrav za Maja VH1, pozdrav za 86, pozdrav za mene, pozdrav za Centik, pozdrav za Nute, Nubulade, tako nešto, pozdrav za Čika,
i5i ili ti ga čika easy, tako nešto, nema pojma. Tako da pozdravili smo ceo server, pozdrav za Spectators, pozdrav za vlasnike Željka i Megana. Dajte ga meni. To je to ljudi što se tiče ovog videa. Ako se svidio, ostavite like, share, subscribe. Ako želite još dete jailbreak, obavezno mi to napišite da nastavim da snimam na delati. Pozdrav!